Kalay kapar bilgenin köçkünçülük sünnen? Psikoy kelip kaladı bana. Ettimde men hospitalda turgallayım ha. Ol men boğan çastın starşınası psikoy alıp meni hospitaldan beri zıma keltiriyor. Sonra psikoy kusamanganda aytkanım çekeçim 5 kara çayını alıp gelip Aziyat tüzlüğe kuydulastan salağadı. Sonralayda buzulup nemetçileri var ol cenzura. Orusça'da yazıp duruyordu. Bugün Kızıltuğ degen stansalarına koydumsa ne işiyorsun babız bildirir küttü. Bir yaman abızdaradım ben olayda. Anıblanı boşayma. Andan sonra da Kazavat'a mı kettin o saatte seni Kazavat'tan çıkarıp beri elge çurtka üyüne var mı deli? Kazavat'a kettim ondan sonra. Nence zaman? Artına yer turganma. Sorup Patikut'nu. Vaynanı Japonya'da boşaganmamında boşaganda varıp harbinde Manzuriya'da. Manzuriya'da. Üydegini, cuğuklu tegini kalay taptın, kaysı yıl tapkanın? Meni adresim baret, blada pastayanla. Saglasla meni adresimla bula yazdılar da. Amen ablamana yazgın çine. Yazamada ol. Abadan premejotuk, tövden pismo kelme. Tolkamcık kulmeyi olayım sonra Reis balkondan yazılıp pismaçuk kelip kaladı. Ваших национальностей все высланы в Средней Азию. Обождете, свяжетесь. Поскольку он мен адресім бәді болған себепті келді да, мені перепісім барып тұрды бұла-бұла. Енді аны қой... Қайсы жылға бері тұрып, қайсы жыл тапқан егіз үйдегізіне? 45 готтың ayağında demobилизоваться etip plan adreslerim bana yazı bizdelerde yüzünü Kazakistan'da. 45. yıl tapkansın. 45. yıl 2 dekabrda demobилизоваться ettim ben Manzuriya'dan. 17 dekabrda geleceğim Taşkent'e. Köçkünçülüklü zamanında biri sebep olup düşkün, biri kız sebep olup, biri caş sebep, biri amma, biri akka. Sen yine neçe yıl bolgan edi? Menge o saatte bir 7 yıl bola turgan zaman, köçüp bara turgan zamanımızda, Cögete ayağında birinci köçkünçülüknü kıyıldığı isimdenden kalıp başlagan. Ol karanlı keçedi, ol tuvarlanı cıygan vagonlarında ullu narla var illi. Anda men juklap turgallayıma halka eşikte çöplü kavralavla ot eterge ketkenle menden sonra canda çok vagonun içinde men evde orundukta juklap durama konşularımızga ketkelle degençe ayaklarımı arayıp o orunduktan bir tüşeyim arı salındırıp da gelleyim ol miyikten ketip kalama da boğanın buzulup kan keçi alayda karanlıdı juk görmeyle o kavralanı otunda meni betimi de baylayla 2-3 ayını alay ceralarım sağ bulmay turgan et. Birinci esimde kalgan zat. Birinci şkolga barıp başlagan zamanımız. 1-2 yılını men avrup jatıp turgan emde butlarım jel avru bolup 46 yıl birinci şkolga barıp başlaganım oldu. Sokuluk rayonunu Первомай elinde Kızıl Oktyabr 6. nömerli şkolda. Anda bizni Maria Pavlovna Kulikova da bek alamat adam okudu ed. Ol 4 yılını okudu, ondan sonra da klas tamada boğallay 10 yılını ol adam meni ikinci anamça alay bolup turdu. Arta yıllı ötkenden sonra, men anam ölgenden sonra ol beri kelip meni kesine jaş etkendi. Anı Kırgızistanlı bütün gazetleri de bergen elle jurnallarında da çıkan edi. Ol adam ölgen tusatta cendetli olsun
ol adamın oğurluluğu, köçkünçülükle baylamda esimden kalgan zat. Ondan sonra ben sabi bolup nazmı cezarga tırmaşa başlaganım. Kırgızistan'a 3 kere barganım, atamın kabrına da barganım. Kabırlarını kazılıp durganın körüp, barıp ızına da kuydurtkanım, alayda stadion işleyibiz dep kaza duruyor ellerde. Kartanaman dölgen. Kartanamı kolunda taşçık taş kesek barit, karça taştan. Men ölüp ketsem de barıp ol taşka da bir barıp anda burup beterse, kovanın suundan da bir çerse degen etta, men can kelgen jılыбызda birinci anga barganem, o saat etilgen bir nazmını okuyum, artta ol nazmı 71. Jıl Дружба народов журналını 6. nömerinde çıkan et, tıyğış salınıp durgan zamanda bizni köçkenimizin üstünden söz ayttırgan. Karça taş, Karaçayını taularını koynunda bilip durgan etteleden kartemcaş, kovan sunu bardı kaya boynunda, kökten düşken karça atlı kadav taş, turluktu ol, jer tebreni vursa da, bolgun çünge kovan sunu ahırı, başı yerden az eslene tursa da, mingi tavla birdi deyle tamırı, tavlulada Allah adet bolgandı, ketip para Karaçaydan tışına, har jolauçu andan kesek algandı, sağ salamat kaytırma dep ızına, kara günde halkın tuğan jurtundan ayrıla algan taştan bir kesek, köp jıllanı çıgalmayın tuzaktan anı jalap tilep turgandı tilek, iyelerin saklay uzak tuzleden, tağ töppele bolganla alaşarak, jurtlarına tansık bolgan közleden, keçe günde tamıp turgandı burçak, uzun keçe ketip tangda jarıydı, altın künlü savgalaydı bizge şark, karça taşta kesekçigin tanıydı, oppa etip kucaklaydı anı halk. Bugün munda tukumu tölüsü bolurça kalgan Karaçaylılar ne zatladan öttüle, kallaya mal taptıla, beri kaytırnallı bula yaşav etip keslerin örgösü örge. Manı sünnen aytsan dep kölüme keliyedi. Barganıkta kantga düşkön etpiz Kırgız yağa. Kantga düştük da bargan sagatta onu tanımagan adamına kıyınırak boladı. Bizge dalay nemetcen bolur elle, tanımagan elle, nemetmegen elle da. Artta biz de biraz turgandan sonra alanı hallerine biz de düştük, biz de hali bizge alada düşkön ettile. Çerti de bargan sagatta kıynalgan etkenek bir kesek. Arada bizi bilmeyi biz de alanı nemetmegen bizge. Barganımızdan sonra köp turbağallay men brigadir boğan emanda. Biz ne adamlarımız işlegen adamla elli, beküşlü işlegen etken elli. Sözden aytırga ala bizni mabuk halda bılı etkensiz degen aytıp bir aman zatına ala bizge nemetmegen elli. Biz de işlegen diye etip, etken diye etip, berkneme bolmaklığı biz çaçılıp düşken ekta. Perereskada da nemede de söylsün, uçkulandan kuruzuktan, Perereskada caş kavun burada kalmay, kızıkla caş adamla barsanda işlep durup çaçılıp düşken ekta. Kıyın boğan da alanı bir jerge cıymaklık, inçilgen de etkendili, kıynalgan da etkendili, jerge düşüp kalıbanda. Komendanttan erkilik bolmay, barıp ciyarga bolmayıp da, andan erkillik alıp aylanıp keltirip bula eğitirge degen aytıp olzatla. Bizni kabırlarımız bu anı içinde var elle, başka yerde Karaçaylılarını salıngan kabırları alanı işlerinde elle. Başka nasiyalardan da var elle kabırla, bizni kabırlarımız da var elle, kantlı içinde bizni kabırlarımız başka elle. Tögöregine ol kabırlarını men alayda ol kesimizin kabırlarımızın içinde buruğdu ettirgenim anla. Ol upravla üçün İshak Barisi üçün küçü bile etigiz kaygırmaz, etigiz begitirge suyu isegiz degen aytıp ol sözünü aytkan. Tögeregin begitken genetli kabırlarda var elle alanı birgelerini, alanı Kırgızlarını kabırlarda, Kazaklarını kabırlarında Nuradin'in natsiya bir talay natsiya var etti, o kabırlarda var elle bizni kabırlarımızda alanın içinde birge et kabırlarımız.
Мүмкіншілікні қиыллығы құру Азияда қалып кетмегенді, бүгін де бері қайтып келіп, ма 40 жыл болып келеді, жарабыз сотыр болмағанды. 20 жылдан артық болады сен анда документле ізлеп, аланы бері келтіріп, мұнда МВД-ға беріп, көп іш еткенсе, көп адаманы біле де болмазла. Бүгін ма бір 10 күн чақлы болады, сен андан келіп, bu жол барғаныңда тап бір кесек видеосъемка дете келгенсе, ма аны үстінен бір хабар айтсаң bu жол барғаныңда, не еттің, неге түбедің? Ары тәбіреріме алында мен карт етеме. Қалайға барырықман, қалай ішіне тындыра керекме. Ол ішіне тындырып келсем, жүрегіме де кес-кесіме сыйда береме. Bu жол Мұратым алы еді, Қарағандаға өтіп кетіп, бұлайдан Сібірдің үсі бұлан. Келіп Қарағандаға түшеме, Қарағандада музейде, Қарағандада 26 лагер болғанды. Ол лагерлені штаплары ташайтын тұтқалы. Бек секретный жереді, анда табамада алайда съемкалы етеме. Арақта, штаптан арақта тамам ұлы жерді, талай гектар жеріне жер болыр еді, қабырла табама. О қабырлада сен айтқалай, о жыллада миллет айырылмайын бір жерде бастырылай елі, қар қабыр бір-бірінің қатында, қар миллеттің адамы бір-бір қатында, бірер метр араларында чечелі, татарлы, қарачайлы, қайдан черкеслі, базалла бастырыл бәлі. Алан ішінде де славян миллеттің адамлары малайын киноға аламы, музейде аламы, Қырғызстанда, Ленипол елде съемкаланы бардыра малайда, бір жерде аралары 50 метр, Қарачай қабырлабла, немсал қабырла. Ой kızçı seni görünü aytayım, sümeyle seni tenglerim. Üzgene bektamen soklanmayma, yürekni kınayla küllerim. Oy yol yanında yaşaysa kızçı, bozgan yolcu körülge. Kişi bilmeyen kökten mi düşkense, adamga cevap verir gör. Üyün alında oyalma terik, kızarıp pişedi olması. Oy menden sonra seni kişiye yaratkan Allah yazmasın. Men algış ettim, kargışta ettim, ola meni san etmeydi. Bu yolga diri sınamagan edim, dilegim ana gitmeydi. Двадцать лет пройдет, 40 лет пройдет, время все быстрей движется вперед. Слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, новый человек по земле пройдет. Слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, новый человек по земле пройдет. Для него я горел, воевал, и как Бог этот мир
торжествовал. Мир стеклянных дворцов и морской синевы, и огня, и зеленой травы. Он придет, этот праздник огней, человек наших завтрашних дней, и за все, что найдет на планете живой, благодарность свою он отдаст нам с тобой. Двести лет пройдет, 300 лет пройдет, сквозь туман и свет, сквозь жару и лед, слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, новый человек по земле пройдет. Слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, новый человек по земле пройдет, чтобы мир этот был невредим. Мы в ответе с тобой перед ним, мы в ответе с тобой перед горным ручьем, перед каждым цветущим кустом. Чтобы не были души пусты, чтоб огонь не унес красоты, чтобы реки текли, чтобы вишни цвели, мы в ответе с тобой за простор всей земли. Время счет ведет вековым пером, время счет ведет в тишину и гром, слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, наш далекий друг вспомнит нас добром. Слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, наш далекий друг вспомнит нас добром.
Студенты 15 национальностей живут и учатся в Карачаевске. Не зря его называют городом юности, городом студентов. А где юность, там, конечно, и песня. Эльбрус красавец смотрит сквозь тучи, белой попадке в синеву. Этой вершиной славной могучей налюбоваться не могу. Но обычный учебный день характерен здесь спокойной деловитостью. Запах свой благодатный, не спеши, подыши, подымись на озера, посмотри наши горы, отдохнешь от души, отдохнешь от души. Раздолье тут лыжникам. Так мы и живем рядом с Эльбрусом. Кыргызстанда Манас аэропортқа түштім. Бұлайда Черкеш шаһарда үйдегісін көчіріп келген Вадяна Вали Рамазановичтің телефонына звонит етіп, ол келіп мені алып жолға шықтық. Алайды да бүгін мен сені Бишкек шаһар біле таныштырайым. Іш күннің аяғында сен іздеген адамларны табарып түлсе дегенін айтып, мені Бишкек шаһар біле таныштырды. Аны бұла бір келей, тамла сенге керекли адамны бізге барайық та рахат телефон бұла ізлеп табарбыз деп, ішімізні бірінші атламын маңыны бұла башладық. Har bir senge kerek içinde alamat anlar, anlatırık da, tındırlık da, Kubalana Hamid'in jaşı barisini tabarga kerek biz dep, anı izledi telefon bula Ali. Biz Kuba oğlu bula tübeşip, kala işlerimizni programmasını saldık. Ol millet kayıtkan 43 yılını içinde Kırgızstanda kalgallarını izlemlerinden haparlı yeterge, yurtta milletin atından sen bolmasa kişi kelmegendi dep razılığını bildirdi. Egi işini kurmallıkla başlarga kerek biz dep, bir talay iş tındırlık yaşını da jiyip kurmallığına meni ne çükülgenimi ayttı. Bütövlüğü de Kırgızstanda 2500 çaklı Karaçaylı yaşaylı. Ata Jurt adlı cemaat organizasiya kuragalla. Kırgız Respublikanı Jogarkı Keneşinde 40 deputatını ekisi bizin yaşlılar. Gogalany Borisovla, Korkmazlany Haji Murat.
Birinci Belovodskiy rayon aralıkka bardık. Munda Baykullu'nun ustanı Jaşı Soltan 20 yıldan artıqını sıra zavodun direktörü bulup işleydi. Kesin işinden, tögürükte Jaşagalladan xabar soram. Har bir biz kolumuzdan kelgen iş bila küreşebiz. Kımıldagan adamla da karusuz yaşagan joktu deydi bu. Har bir uşak etken adam bila jurtqa qaytuun üstünden barады söz. Jürek bila andabız. İşini, üyünü koyup birem çıgalmayız deyli birle. Birle zamanında ketalmağallarına sokran aldı. Har gün sayın bir ilgi barırga. Anda adamlarla tübeşirge küreşemi. Bilayday tırga kerekli zat. Kubalanı Baris kesini meşinasın vermesi, operatorunu, telekameranı kurav canıbla boluşmasa, işim bek kıyın bolmadı. 11 günün içinde ol bergen meşina bula aylanama ellege. Bugün Sukuluk rayonundama. Jol ustam tokçuklanım alamayın Jaşı Kazbekti. Birinci Hapalanı Süleyman'ını ülegisine keleriz. Süleyman Kazakistan'dan Maray eline kayıtıp, anda hava biçesine jaraşmaganında beri Kırgızistan'a kelgenini aytdı. Endi Jaşla barıga izlemeyle dep жыламсырады. Jaşları kayıtlı bile Orusbi Saulay Kırgızistan'a belgili fermerlerle. Bu mülkte emde Sadovu elde jamagat kabırlaga barabız. Elli jeti жылны мындан алда болған сүргүндө кыйынлыкны ызы көрүнөдү булайда. Eski kabırlanı katında жаңы kabırla түшкендиле. Endi biz da bu jurtnu saklarıpız degençe. Bugünkü kabırlanı sın taşları melhum jaşauну tanıtadı dergide bolluktu. Alaya közlerimiz küyedi jurtun tapmagan kabırlaga karap. Bulaydan Sadovu el uzak tüldü. Anda jaşagan 100 bile 3 yıl bolgan Koçkarlana Abdurrahman'a üyüne kelebіз. Ol talay kere Kafkazga kelgeninde, bugün halı kalay bolganında aytты. Kesigiz qaysı жылғы şak sakal? Manga 100 bile boldu. Kalla bir 100 bile. 100 bile 3. Apon baynadan beri de. Afon boyunada da Jaşım Hacı Mırza Harifat yerin karnaşı bir kanava tubla bir Türklü Jaşım Mustafa de kanava kalıp geldi Afon boyunadan. Abi çare don kesiden. O zaman da beni atkam dirvelen olacak. Apon baynadan. Afon boyunada. Bizim ortamızda eküyü var. Türememle bizim ortamızda. Eküyü var. Ondan sonra bir şey diyeceğim. Siz beri kelgenden sonra ağrı barıp Kafkaz'da Kafkazlı körgeniniz bolgan mı? 6 kere vargam mı? 6 kere vargam. Maradan ese bulayım mı jarattın Zaksakal? İşte bulayım. Ne katası var? Ne? Patron. Kim o? Ar dedi, kim ber dedi. Ketevzete geleceğinin onda jaraşıp duralmadık. Nar ketip kalalmadık. Kimin cevabı şkolda okuğanda, kim iştegende alayıbla yazı uğra. Men anda Çerkesiyada Robert tanıyım olsa. Kim Robert? Koçkar. Ha.
Atası beni çıkarmışsın. Alayda bir yerin zatında alıp sen bitirdi. Bir günde. Bir yorulma. Kaç kere yine size giyiyor. Olda bana çok olay. Robert Plimel mi? Robert'in atası olmadı, tamada sen misin tamada? Ben mi? Sen tamada. Ben mi? Benimle tamada Elimir değil. Ha, Ali Mirza. Bir gün balalarınızga ne deysiz? Balalarınız ne deyle? Burun 52. 53. 54. 5. yıllarda allı bula köçemenden ne kapar değildi? Köçemende ben köçeyim dedim balonum Allah. İki var, iki yaş var lan önce. Ondan sonra çok bolma. Babış kabzul gölüde 20 abla bir yıl buldu. Bulaydan çıkıp jolum Hapalanı jaşla kuragan fermer mülkedi. İssilik 36 graduska çıkkandı. Jolda kele toktap susun içebiz. Jolumuzunu tükelle, larokla, bazarla. Bu susunun adı şorodu. Arpadan nertükten etilinip suğuk etip satadılar. İş etip bazarda bağalarında sorama. Bir zatla iki kerege uçuldular bizde. Hapalanı fermer mülküne kelip, anda bolumunu qarap, işini tap kuralganına kuanamı. Bulaydan uzak bolmaydağı da Marşanqulladan bir ulan fermer mülk kuragandı dep eşitip, arıda barabız. Biz anda işlegen adamlarını biri bula biraz söyleşirge, Marşanqullu'da kelip, anı bulada uşak etemi. Olsa bir zamanında ama tam lan emetip, sonra askerliğini sonra veya koylağa kirip barkal. Koylağın emetip, bu kaşar bakarında, malla kavgadı mallarında. Arkan saati alıp. Neme Kafkazga var mağalar bunda oturasa, aslında olsa kalaba. Kol köçürü starı bunda tuğulganlık da biz. Bunlar konakka barabız Mehmet'e biz. Barasını. Yani sen bu malla kürüş gelin, Nemet gelli kalay bir zaman buldu. Bizden saatte varıp karadık. Alamat zorların var. Adam mal turgan yerinde bek taza jaraşıp Nemet turadı. Bu saatte nençe malın var? Kalay kürüşesi. Ne hayır, ne hatası, mağanası var onu kürüşkenin. Sen de Rızat kalat ya ondan. Kafkazga barganın bolgan mıdır? Bolgan. Kalaylağı var olmaz. Teberdige de var gayim. Krasnogorka'da. O Tereze de, Hoça'da, Üçköken'e de. Kötürük. Krasnogorka'nın kesine mi bargan? Cuğuk teng olup mu olsa? Kayınlarım anlatmadı. Allah'a var. Sonra Çerkeski'de de. Endi jürek arı tarta mı doğasa bulayda öskönme, bulayın anlayma, bulayda turlukma degençen bolasan jaşırmayın mı? Endi jürek seruna tartat. Ne etsen de kesin жерine demet etti. Просто bulaydan kımılday almayız. O yürengen жерine jer. Bir elden bir elgede her gün sayın jolum. Avgust ayının 31 bugün Kırgızistan'ın başına boş bolgan kümle sanaladı. Ali Ramazaniç pravительsin lojige propusк alıp kelip, biz ol bayramını alalmadık, anam altın, ikinci gününde Trudavik elge barabız. Bayramqulladan Yusuf dep bir kartını körülge. Biz arı jeterge keçip oldu. Bu elde жазуучу Bayramqullany halimat bula bizni belgiler tisti biz acileni ambi jaşagandı deyli. Qarangıda kelsek de biz bir talay zamanı uşak ettik. Bayramqullu bula dekuşlanı Yusuf bula aytıp cevap etedile meni sorularıma. Aksakal, birinci sorum sana. Elhamdülillah Mevla'yı tübeştik. Yüreğimiz eriu, nüzürümüz igi. Caz başında bulay Ali bir gün gelip Yusuf Allahu Teala bullay bir yıldan yaşla bulay Allah. Türendi Kafkazga var zaman jetti dese örgü turallık mısa, tebrelik mısa malan şuna bir iki kapar aytsan. İnşallah. No endi kesi
Kesi qarığım yok dendana nesini aytayım. Maqtanı yok. No bir yerden bir bolusluk bolup nemetse içken su mu barıp bir da seriyorlar barıp. Oğlan sudan içerim. Tuğ ösgül yerim. Ata babanın ayları gelgen yerin ölgen olmuyor. Kazanmaz. Kim derim bilmeyiz. Atamı karnaşından tuğanı değeri bir 50 yıl bolat görmegenim. Nalçık'ta üniversitede işlep durdu. Rıksçığı var ette kesi kazavat tölgen. Alanı barısına da salam. Karaçay milletke, Karaçay halkı. Bizde mamı Kazakistan'da turgan Karaçaylılardan bu salam aytabız. Vallahi jata turup Например, men alay nemetemi, Karaçay halkıma, Karaçay milletime Allah tınçılık esenlik verdi. Emar sözüm ol olup jatam. Allah tınçılık esenlik versin. Büt Karaçay halkını barsın. Ömrümüz olsun az halkına karab ömrü bulsun çaymağamda. Bu жаңы prezidentimizge de Semenoğlu'na da Allah sağlık versin. İşini Allah onuna aylandırsın. Anıla birgeli Karaçay Çerkes Respublika'da Allah tınçılık esenlik versin. Allah bet çarıklı etsin. Bet çarıklı etsin. Külle jengil bargança körüneli. Kırgızstan'a barıp, Karaçay'ın üstünden Kırgızlarını ne aytırıklarını bilirge izleyme. Kölümü Kubalanı barıske bildireme. Olmanga Kırgızstan Millet Üniversiteti'nin rektörü akademik Hasan Çottanov Respublikada yaşayan milletlerin istoriyası dep kitap çıkargandı. Anı bula uşak etteydi. Kelişken zamanımızda tübeşemiz. Ночью привезли, нам, значит, вселили. Bizge keçe keltirip bir yüdegini saldılar. Cüzüm apa, 2 yaşı var edi Muhammed bila atlı. Kızçıkların atı Zina edi. Muhammed menden tamada edi. Atlı annanda tamada. Men esimde kalgan. Ertten bila keltirgen keçelerin ertten bilasında da yelliyim. Cüzüm apa anama cüzüknü satarga boluş degeni. Altın medi, kümüş medi, ne bolganın bilmeyim. Anam alaga un alırga boluşa edi. Budayın tüledi ol. Nertüh. Nertühün. Men anam bilayım. Atam frontta edi. Ol sebepten biz bir üydegiçe alay bolgan edik. Ol jıllanı jazı açı edi. Nertüh de kalmadı. Nasıqa bizni inegibiz bar edi, deydi Hasan Çottanoviç. Bir üyde jaşaydik, birge aşaydik. Esimde de Cüzüm apa bizge Kleverhans'tan borç matallı şuur etkeni. Emigisi ne desegiz, biz ol kışını жазына сау өсен çıqqanыбыз. Сау қалғаннан сораба Мұхаммедла атлы құру Кавказ деп сағынғанлай тұр елі. Мен артта білім алып, оқып, доцент болған заманымда бардым Кавказға. Ол кертісі біләді жерini жәндеті көре едім. Ol jurtnu tas etmeklik. Annan Aziyaga düşmeklik. Anlayma anı kıyıllığın. Alaya milletni sünnen bir zatını aytırga bek süyedi. Kerti de tamam işlegen millet köreyelim Karaçaylılar. Uşak etip boşagandan sonra akademik Hasan Çottanoviç biraz zamanını tıyıp
Керек bolsa studentle okutayık, aspirantura bula da boluşayık dep aşığa kelip, sonra toktağız, milletine şibile kelgen savgasız keterge bolluk tüldü dep, ızı bula taza jürekten dep, Kırgız millet börkünü başıma gidirdi. Ma bu halda baradı tübeşuğum, uşağım. Bu közüge deputat yaşla otuzkadan ızlarına keledile, Jogargı keneşini deputatı Gogolanı Hamitni Jaşı Baris bila tübeşemi. Ol men ikinci gün kelsem izleydi intervyu alırca. Bizni Atacurt Обществоны правлениясının президиумының içlelleri de bolsulla uşatma zamanında deydi. Men oğayım joktu. Anı bula bir geley, Bariske meni Turdakun Usubaliyev bula tübeştir amal et dep tileymi. Siz bilgenden Turdakun Usubaliyev 25 yılına Kırgız Respublikanı Kompartiyasının birinci sekreteri bolup işlegendi. Anı ne aytırında eşittirsem süyeme sizge. Tamlasında Jogarkı Kengeşini üyünde Jaşlavla tüberden alga deputatla işlevçü zalga barıp syomkalanı alaydan başlayımı. Путин көп болмай по центральному телевидению выступать этим açık айтты. В России никто никого не ждет. Не надо собираться переезжать. Biz de sorğallağa da aytабыз, sormağını da anlatağa күрөшөбүз. Endi organizованный olsa hatta Karaçay'ına bayda 300-350 üy var dalanı köçürünce Allah Karaçay ve Çerkesyan'ı da yoktu. Tem boley bu kadar köçürüp gayrese bizni yektürdü. Men da toğum. Bunda toğum endi adam toğan yerinde bu Karaçay sana aytılmayım mı? Rodina deyim bu. Jurt toğum. Ол да енді мені жұртым аңдап кірді. Көп болмай біз Борис Хамишпен Карачайның бірінші президентіне ол шайланған немесіне барып, жүрегі ауырып, анда да бір хаты шайып былай түз болсын, демократия чек былай бірге кесібізден адам анда Кавказда Черкесияның президент болсын деп жүрегі ауырып барып bir-iki yıkını anda şapışıp, karab, koldan kelgenini ötüp bulay zakonla bolsun dep köçtük. Ama parlamentke Gosdumaga bir Karaçay da düşürmedi. Endi Karaçay Çerkesiya'dan bir adam bolsa da Angayla kıynalabız değil mi? Arada kıynalabız biz. Aytkanım oldu ama bizde bunda 2,5 Karaçay barız. Bizde ama siz barışkanmış, men de ikinci soğuk parlamentte şöyle Aytkanım oldu, bizde bunda kıskan nimetken zat çok kısalıp nimetip alaya millet olsak hem de parlamentke de kirerge jolunca barıp olur dedi. Ana aytkanım oldu, bu Kırgızca'da tamam tabırak oluruz biz. İyi bek kuvanabız. Moğol kıyıllıkta bizim milletimiz ne betin, ne dinin, ne tilin bir zatın жоғалтмайын, тас etmeyin, kötürgen çılağardı. Bugün ederim 57 yıl öttü andan beri. Bugün ederim bizni o sağatta bilgen Kırgızı olsun, Orusu olsun, Koreyi olsun, başkası olsun, soruruz. Karaçaylıların üstünden. Yendi kim bilir 100 adamdan biri bulay arı veri de bir aytsa da 99'u Türkiye'ye. Ol milletini pot çerki deb aytsak bolmoqtu. Izı, jaşay bilgeni, kesini başka millette bile tuta bilgeni, kesini işley bilgeni, pahmusu başkası. Bugün ederi, bulayda men endi 30 yıldan artık bolat Kırgızstan'da Emullu Üniversitesi'nde işlegenimi. An içinde bizni jaşlavlar, bizni kızlavlar, şkolda, artta üniversitelerde okuvallar, doçentler, professorlar köptür. Haman da var aytallar, siznikiler bulay pahmulu endi, siznikiler bulay adamlıklar var endi. Allah bizge, yüreğimizge darmandı.
Куаңнан айтасы. Миллетің үші, не о, миллетінің ішінде біреулен үші башыңның еңішке қаратсаң ол сындырған жыбырзады. Кемісі керті кет алмайды. Қаруы жетмейді, қайдам. Аңнақ мүлк керекті, қайдам, ашқа керекті, башқа керекті. Алла қиналғалла да бардыла. Бір қауымны еші алай болып қалады. Қалай енді жашаған жерде бұлай бізге аламатты деп қойса, алайда кім айтса да терс айтады. Мен айтсам да алдаушы болуға. Түз жашауда тапсыздықтан sonra да, мағылайда сені білә бір иық болады да, o Қарачайчы бұлай кесіп сенеметі байланғанға бұлай башқача болып тұрамыз. Енді мені көргелі алайда Кавказда айтырға болуқла, да сен не кім күтіп тұрады алайда? Не кім бұғау салып тұрады? Сен не көшті бар да Қарачайлардың арасында жаша деп. Анаңылар үшін мен орынды болу керек ол адам. Алай тұр да бар деп қойған. Халық 56 жылда кетіп башалан саатта. 56, 57, 58, ол 3 жылды. Анам қарып жылап, мен аны біргесіне сәбиім жылап, просто физически, материально кет алмай қалды. Тұрып кет алмай қалды. Аннан sonra оқу, аннан sonra бір-бірінен sonra кандидатский, аннан sonra докторский, лейт, қала. Мен боша бар беретерге Аллаху Тағала берген сәбилі, Алла оқып башладылар. Қайдан бұлай көчіп кеткен? Ол себептен бұлайда біз түз етебіз қалып кеттіп, не түз дерс деп айтсақ, сен де мен де Аллахтың алдында түз болуq дейміз. Бұлайда аңларға керекті. Анда жашаған адамланы артықсыз да ұлы ішледе ішлегеллені хапарын айтса ізлейме барыз. Мен кесім айтқанла қалмай, анда жашаған аланы үсінен терен хапарлы етсе ізлеймесізінен. Хапарлары, сыйлары ұлы болған ұлаллава бардыла анда. Енді бұлайда түзін айтсақ жашланы көбісі, маға шақарда іштеген жашланы көбісі бек бұлай ұлы жерде іштейді. Заводман директорлары, трестің управляющилері дегенше қайдам түрлі жерде де іштейді. Медицинада барды, врачлар, белгілі жашлар, хирурглар, орыслар Маджид дегенше башқалады бардылар. Bu оқу жанынан мен ол жанына кетіп қалғанма да, мен ішлегенім университетте де көпті. Алдай жашсан ішінде парламентте 2 жаш. Между прочим, бұлайда айтыра керекті, аны жамағат білірге керекті. 4 миллион бұла 800 мың адамды Қырғызстанны саулай миллеті. 4 миллион бұла 800 мың. Аны ішінде 2500 Қарачайылды. Parlamentinde 120 adam var da, anı ikisi Қарачайылды. Anı бұлай процент de salsan вообще жұққан еметмейді. Ол себептен бұлайда Бегулу сиді. Сау болсынла алайт деп бізге бармағынла күй түртмейді. Көбісі Қырғыздың да, көбісі тамадасы болсын, түз бұлай қарапай Қырғызлысы болсын. Қарачай туғанымыз деп алай сөйлешен. Сен жашлан үстіне сордың да, мен айтқан жашла Гагаланы Борис Хамитович oldu. Ekinci deputatımız Korkmazlanı, o da уже ekinci sorokta. Bulayda siz kesinlikle tüyediğiz, ulu zavodlu direktörü Baykumlanı Sultan. Mavlayda Algın Frunza dep, endi Bişkek dep. Mavlayda keçesi stansiyalarda, tavarne stansiyalarda грузчик olmuş dep. Gündüz okup, küreşip, bir adamını bulay, ulu patriarkası olmalı, keseleri güçlerini ösküldü. Allah adamla köptüler. Endi yalan içinde bulay, pensiya çıqqanlar da bardılar. Masal Bağırlan'ın Musa Hüseyin yaşı oldu, upravляющий трестім, zam ministrim oldu. Mavlayda meni teynim Ostallan'ın Nazar, zam ministra строительства oldu. Balla yaşla barda, bulayda okup, küreşip, tırmaşıp, keselerine yolda açıp, işlep, yaşap duralım. Я, будучи пермским ЦК Компартии Гизии, бывал, если там от конкретно взять карачаевское население, я бывал в поселках, аилах, то есть там колхозах, совхозах, где они проживали, где они работали. Карачаевцы, знаете, как равные с равными жили и работали в нашей республике. Это не просто слава, да? Это конкретные дела. Среди карачаевцев были, знаете, дети учились, так, школа,
средних, высших учебных заведений. Среди Карачаевского у нас представителей, из числа представителей Карачаевского народа вышли ученые, деятели, так вот, руководители хороших, хозяйственные руководители. Вот. Я могу конкретно вот сказать, вот я помню, знаю и помню вот доктора, да, и члена сейчас корреспондента Национальной академии наук Киргизской республики, физика Азрета Маташева. Да. Но был еще у нас, знаете, декан вот, исторического факультета нашего Киргизского педагогического института Умар Алиев, да, декан. И другой декан исторического факультета. А тот, значит, Умар Алиев был деканом филологического факультета Киргизского пединститута. А вот Хамид, значит, так, Хамид Лайпанов, да, а он был деканом исторического факультета. Исторического факультета. Да. Еще вот у него хороший такой, знаете, я всегда с большим уважением относился к Мусе Салпагарова. Да. Это великолепный строитель, высококвалифицированный строитель. Он у меня был, знаете, вот и был начальником строительно-монтажного управления. Он самое активное участие принимал в строительных делах. И застройка нашей столицы нашего государства Бишкека. Я до сих пор к нему питаю огромное уважение. Я еще помню, знаете, вот, тоже такое крупное хозяйство. Вот. Кубыев, да, Аджибек, да. Я помню, он получил высшее образование вот, перед моей работой, да. Окончил, я помню, Киргизский государственный университет, потом Алматинский высший партийную школу. Да. Более 10 лет он возглавлял крупные хозяйства вот, нашей республики. Да. Это в Московском районе крупный колхоз «Россия». Да? И вот он 10 лет возглавлял. Причем этот колхоз, жители тоже, состав жителей многонациональный. Да? Не каждый может столько лет возглавлять такое хозяйство. Он имел хорошие производственные показатели. И мы не раз его выставляли там к правительству. Я помню его брата, как Чабан, да, Пожоев убил. Да. Но мне сказали, он ушел из этой жизни. Он был один из самых лучших чабанов нашей республики. Karışının akkırpağı kurum kibik bassandı. Kurum kibik bassandı. Alayağı suluk sunu kuru bekir yargandı. Şaba turup kıyılmadı asıl tuğan kara tor. Asıl tuğan kara tor. Çabaları var sarlandı dalda tuğan kara
Sırtındağı üç töbesi ak gümüşten eşilgen, ak gümüşten eşilgen, kara torun begarıdı, çöger kuşlay çekirgen. Kara torum yol salgandı, nar tüyanı başına, nar tüyanı başına, atı bişkin nar kıvırmaç, bereme düş aşına. Oy kara tur, yol yanına çekirme, yol yanına çekirme, yegine tamır sen kaptan da, men sizden çekekirme. Kara turga bazınıp men uzak yolga çıkkanma, uzak yolga çıkkanma. Kara turdan boşagan kim, korbaşın çası tılganma. Oy dolay 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 bılkılday, inekle kelille çerkez çılgılay. Oy dolay 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 bılkılday, eçkile kelille akkan çırpılay. İneklerini allarında kelgen kareynek, bul kareynek ne da bolur cuğurtu. Eçkileni allarında kelgen sareçki, ol sareçkini da bulur gıbıtı. Oy dolay 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 cav gıbıt, buzuğu bolmagan tolu sav gıbıt. Bunu buzuğundan sav köp, bunu ayranından cav köp. Oy dolay 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 bullaktan, inekle kelele ağaç kulaktan. Bizni biçe biz kuşbaş emegen, kişiye vermey tapkanın kesi cemlegen. Oy dolay 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 doldurgan, ulu sarı koppan javla aldırgan. Senden koppanmayla alırбыз, tamatabızны eltibalına salırбыз. Tamatabız koş koş tigim kaptırır, aytkan jumuşuna jengil çaptırır. Aytkan jumuşuna jengil çapmasak, butlarыбызга сиреш чыбыкны тарттырыр. Ой долай 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 май долай, koşubuzga aç konakla keldiler. Allah seni saklayaçtan öldüler. Oy bola yesen sena bol gıbıt, bolma yesen seni bıçağını teşerle. Meni
da kulağımı keserler. İkisini de birbirine takarlar. Tüplerinden otlu kızı cakarlar. Men aytayım may dolayını sarının. Maydan tolsun sen gıbıtını karının. Tuvarçıla cigit dolayçıla. Yazga sav çıksıla dolayını cırlağa malçıla. Gözüm oy kara kaşım biz akkalağa keteyik. Ol almasa da ne terik meriyovin orla yeteyik. Men suğa şiye yalayat kama kızından ne gel sürgenley. Meni sügenim koyup ketkendi, başka sügenimi bilgenler. Oy meni dünyam jarık boluçet, sen bizni üge kirgenley. Oy meni koyup gayrı borasa da sügenimi bilgenler. Oy közüm çırak alay boradı, ol sıfatına sınığa. Bıçakçık bulup düşüp kalgıyem, ol kama tübü kınığa. Sen telecegenik tiyanasa, Artında ustol şiltigin. Sen meni koyup başkanı süysen, bol bol yetişiligin. Oy közüm çırak alay baradı, turgan üyünü başına. Yalnız aşını avuşturmadım, savnar sanın yaşına. Oy közüm çırak alay baradı, da belindeki kamana. Sen beni alanige bormaysa da akkalıdan ana. Kara çaçlı sayıktım yaş çıksa, vurma çaçını taraçın. Uzundan kara termili kalkanma,